than joining Kora Pop and Pen Bang Hinia Tum Raikom Saiki Rideng Kachingna. APDCL along security guard at Mapan Akam Kangtan Erajok WKE District Commissioner Asai Hemalong Sodak Pen Maikangni. Sininga Meki Rojok Inuda Prankida. Kardom adaba birtalong penili sami ding mir killing pi non birtang ton pen arjuponik tha. Kedamtang jakong ni pai sir kep arni ada por final kep apor kai kia son boka jan raikom sai khietum keton kelang ke pangching pon bom ahut tari hajan hanjang lang so to work khom kachikok along ihum indigo car bearing registration number AS02K5704 Jorhat Dergaon pen Dimapuran at joining kora form mithan aron repen ke pon bom ahut boka jan police atum nepdun check la solong bang hinia bang pu police at ding chingnang dun check Kachingnang cek bang hinia bang po tumamen Sanjip Telapen Lokeswar Dole Arong Pulibor Sauguri Asor Pusi bang hekpon. Kachingnang cek bang hinia tumalong pen kilong pon amit han joining kora pen Indigo Par Antami Bokajan Polisa Tumpensi Cheparideng Pondo. News report KTV News. Bilang P Hydroelectric Project KLHEP along Assam Power Distribution Corporation Limited T-Hekpen APDCL Lengri Amtereng along Ningkan Kretrok Siklem Dada P Thangnat Pachini Nepin Aron Repen Kamkang Thanajok West Karbi Anglong District Commissioner Conference Hall along Arsik Jidamai Ingni West Karbi Anglong Hamren District Commissioner DC Krishna Barua Kachepahem Pupon Amelong KSA Tumchitong Dunsi KLHEP Anparta APDCL along Managing Director Sarat Kalita Director Marami Bora Kalita Lapen General Manager Pradeep Chandra Kalita Tum Nangchitong Dunsi Kedamtang ni sirkep kachesong jasimet bang thom kebra sirkep angbong pen bang kripli atuma phan thangnat satlang mate interview pipe pin pen aprang akam puthot pipon philo la solong bang kora photuma phan kopia potsi ke koi chorma pu karjupatini DCSI Hemalong kachingbai hut thangnat klardak alam kelong ka bedera jok security guard klembang puan parta KSA tum chingrum si sodak pen arona teng pen kachesong asai deng ponji pusi chingkrin rinti Karbilo Charlie a song pan jasemet pet bang nang ko kalam thela sonan lo nilitum iru ye prang ban litum media mate kote ingir mate statement bang pibom la pan itum press conference a holo je karbilang pi hydroelectric project long alam ki po je bang thongkera sirkep kaduk kawe dak security guard ke claim tum do bang thongkera sirkep pen bang krei pli phane pon lo stala bang without interview pen se alang litum phan reappointed lo si baki 25 John apan ke appoint peder pudak posti jasemet pet pini DC office hem asai hem long chingwai lapen isi ning duk me alam bang kelalo NEWS private limited along kacho pha pon vek ke MD panjat ke bang ke andut ka prex representative bang ro sita alang li pen kining je teng patange ulta bulta sining je rong la bang kora popane guwahati jo kana ni tumbang pipo busipu last statement bang ke akola tumang ta itum pitek thepu la copy karon lo lage akol tum jong dagji karbilo charli song ban ke kache song bang tonte la penalang litum statement pini clear kali asopot si karbilo charli song mate karbiara do anthur pak ning la dake athe ile tumal alang pi tumal lang la so generate ki te kache thora so me hiri henge ha bang kaprek state mate kaprek district along si thor bomlo pulotang te la homai no security guard banta alang tum reappoint nema sile tum karbilo charli song bang ke bena pa mat pen ke so pini ama pen che song po la bang so generation pane bond clap tum until and unless na so amicable solution bang vitike karbilo charli song bang ke khek pen statement launch lo La solong Karbiang Autonomous Council Kachari CM Dr. Tuliram Ronghang Lakhain Koi Baithalang So LA Constituency MLA Rup Singh Terona Tum Sitami Akirap Kipidunjia Phan Kisung Kipodet Arada Tum Penchuningi Pinia Melong KSA West Karbiang District Committee Amepu Sarthe Ronghang Pongchun Bang Angtong Hansi Dihin Rimbang Rajan Tiso KSA Hamren Regional Committee Amepu Prosonto Ing Tipen Kechenglok Ongdung KSA Klembang Pulapen APDCL along security guard Klembang Potu Chitong Dunsi Arona Teng Puthot Kam Kilong Tujia Phan Chingki Chingbai Pedu Charlie a song kai ke tame khai ki sunga por lo pulotang kai nitum e klai vet pen nitum khai pharman long wi pharman tum na che song bom wang bom lo la pen che song bom ji lang ning isi pet pen la si pini sita me non ilitum ning duk par piklo itu malong wi along sila bang so lang pi dem nang ke teng pen adagis itu makarbia phan pini men pen ladak nakachenek na ka holo asoni tum ke theklo bang tum ding duk la sila solong nilitum korti
तुम कार्बिलो चार्लिया सॉन्ग हामरेन डिस्ट्रिक्ट कमिटी प्रेसिडेंट के हाय सारथी रोंग हांगा तुम तमे गुवाहाटी लोंगान तमे दामलो लापेन अलांगली तुम के जापान पेंसिपिनी लादाक डीसी ऑफिस लोंग सितामे कादो कावे पेन चिंगवाइल लापेन लासो लोंग abang ke solution isi mesen long ji pusi ning thedam lo athia bang ke कार्बिलो चार्लिया सॉन्ग पे लासो कचिनिंग रिया लोंग dak administrative law and order tum sitamin lili tum aphan hokpet ke claim boyone si indeng sina ka chera dumi tum theklong lo lapena bangel churo nang ji tum karbiang lo autonomous council pen sitami itum IMLA lapen itum CM sitami tokjir alo pen labangso 39 jitu sakuri kang khan pet men kang khan pet hot ke chepon thuia phan tokjir alo pen bachini lo la ana fisitame pinia bangke ladak bijili bhavan pe ladak meeting long na ke duduna NEWS pe ladak meeting long na ke duduna bangke lake lamthe masi ave ye कार्बिलो चार्लिया सॉन्ग फन थांग alam the nil tum phan nang reply thek the ke ponji alam ta nang pi thek the ke pon pe alam ta nang pu thek the plotang te la bangke ladak ke bang pe na bangke karbia khai aphan ituma long ri aphan lake isina ka chenek na chu holo phan si bang to la simili tum कार्बिलो चार्लिया सॉन्ग pe na bangke lapuson alam ki jong si ladak nang ke do bom lak la pe la lang so ke do kok alam ki jitu la bang thong ke ra sir kep acho komar atuman puthot deng thu thek the polotang te कार्बिलो चार्लिया song pe na bangke ladak thedung mate historical dak ituma movement na bangke inthuna kok la pe la bangke la so along la bangke mojong si ladak kaprek ang deng na do kok lake kaprek kalilo lake NEWS mate bijili bhavan tu si ladak bangke adai na chi ambil kok ya ko te tum han churo lo ni tum ki sung na karja duna pot ni tum kini dak disi ofisalong ke bangke isi kaching wai phansi banglo oi kisi tamne ni tum aphan thangna ta akimia to wana king wai ponpe la pe ni tum ke claim ke 2008 aning kan pe ni tum dak APG selalong security po men pen cho claim bom bang bom lo oi kisi tamne non company sipen company si banglo non kijut 2024 aning kan ana bangke ni tum bangke aku company chular chulo non ke NESS ko company banglo amasini tum hana bangke thangnat nanga pachinia wepin manghu mangram pe ni tum masakuri bangke pena pena velu puto lasini tum ke osomar ki bigi ti pen ni tum bangke nong ko anon ni ke kache song pot ni sirke pleng era fisita me pingini tum ni ngarong lo je dak disu fisolong ni tum han ahok akang sailong po pusini tum banglo sitame ni tum han akim ni arejal bang pinang pipedat lasini tum kachun ring tu doktor tuliram ronghang sarapanta lapen karbiang long akit ding ke doa na tum sitame nili tum phan la so ki sung long nang arja pidun po ba nak pachok pidun po pusi nili tum media korte tum koyalo kachung ni ridut News report KTV News Patumi Jakhongni Pioneer Kepani Arnikang Sampor 5 Pli Apor Malom Kheroni Police Station Angkang Jengkha Ronggia Along Men RBK Thiapor Siningame Kiklopen Simangal Johan Achor Indravati Devi Artaningkan Thomkebra Pho Afran Kedamna Birta Kelong Dona Tenki Noka Jo Sai Kiklem Dampen Hemke Bangthu Apora Hutsi Bangso Hunika Chetonglo Siningame Kiro Pusitami Tongsikot Pen Kheroni Model Hospital Along Ansi Kelang Phanbanlo Bonta Un Idet Lo Pusi Pherangke Pen Birta Nangpali কোনখন গাঁৱৰ নাম কি জেংখাৰাং ৰঙিয়াবত কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিলে ঘটনাটো আমাৰ দুজন মানে কুঁহিয়াৰ খেতি আছিল হয় তাৰপিছত মানে বৰষুণ আহি গ'ল হয় 4:30 বাজি সময় মানে বিজুলী মইতো আহি গ'ল ঘৰতে হয় সি কৈছে মই তই যা মই আহি চাকৰি লয় মই আহি গ'ল তাৰপিছত মানে সি মানে কুঁহিয়াৰ ছাগলীটো চাই আছে তেতিয়া মই ভাবিছোঁ মানে সি আহিব তেতিয়া মই আহি গ'ল তাৰপিছতে মই ঘৰত আহি চাই আছে ভাই অহা নাই এতিয়ালৈকে তেতিয়া মই বস্তি গাঁও বিচাৰিবৰ কাৰণে গৈছোঁ 3বাৰ তাৰপিছতে নাই তেতিয়া ল'ৰাক পঠাইছোঁ যা ল'ৰা তই মাৰ কাৰণে চাইখিনি আহিবি আপোনাৰ পত্নী হয় আপোনাৰ পত্নী ন মোৰ এবাৰ বিবি পত্নী আছে আচ্ছা তেতিয়া সন্ধিয়া হৈ গ'ল তাৰপিছতে মই কৈছোঁ ল'ৰাক কৈছোঁ যা তই বস্তি খুজিখিনি আহিবি সি খুজিখিনি আহিছে সি পাতা নাই পাপা মাতো নাই তেতিয়া মই কৈছোঁ মই চাবৰ কাৰণে যাম তেতিয়া মই গৈছোঁ অলপ মানে বেছি দূৰ নাই 2 মিনিটমান অলপ দূৰ যাব লাগে তাৰপিছতে মই কৈছোঁ কুঁহিয়াৰ বাগানটো পৰি আছে তেতিয়া কৈছোঁ চব কাপোৰ কানি চব ফাটা আছে তেতিয়া মই ভাবিছোঁ বিজুলীটো মাৰিছোঁ
কাপোৰ কানি ফাটি ফাটলি ফাটা হৈ গ'ল জ্বলিছে নেকি শৰীৰত জোৰা নিচিনা হৈ গ'ল ফাটা হৈ গ'ল হা। তাৰ গাঁৱত পূৰা জোৰা নিচিনা হৈ এতিয়া আছে আপোনালোকে মানে বহুত দেৰিকে গম পালে পিছত দেৰি গম পাইছে বৰষুণৰ সময়তে বিজুলী পৰিছিল নেকি বিজুলী বৰষুণত বিজুলী পৰিছে তাৰপিছত বৰষুণ মানে বন্ধ হৈ গ'ল তাৰপিছত আমাৰ মই বিচাৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে হস্পিটেলত কেইটামান বজাত আনিছে ঠিক আছে হস্পিটেলত কেতিয়া আনিছে তেতিয়া মানে দেৰি হৈ গৈছে দেৰি হ'ল বহুত দেৰিকে বিচাৰি পাইছে অঁ News Report KTV News. Pinia Berta ke Laansi Kangton Pon Iglo. Dumithak mi Kardom.